Kaldom and hello everyone, welcome back to my YouTube channel Mili Rohangpi. So pinita nang di tumhan vlog sinili na paklang pulo lapen pidam jadi ma banki hutia langsung sinili tum pinita mi pulo lapen ilista me first lang dunong ilista me lapen nogong na lo hutia langsung ke dua banke lapen haladak kusta me sa bagan hai tami do utang ho lapen ilista me bin si first lang matiti ki dunong in lapen nani tum sta me avio bank check lang rintig no la pensi paduk no to tanti no na bank blog se pancing kon kilo nang de finally non ke hutia langsung mang anang de alo la sinang litum stamen nang lang pomot ke hutia mo anang dilo langsung kado lada ke sip mon dilo nang do na lo nang ke alang lang sepet pulo nang ke lo lang sepet pulo
rumah lo ni non kecil sunat po ya. Kila ang lo ang soan langsung kilang dama. Engke non bangke arum kecil hiu tunang po yo. Cisun bom tadulang. Anita so pikan. Cisun pun tiyo po. Dia langsung tah ha. Nogo side na lo. Lagi kamu ni nagapaklang mandir lo, sip mandir. Ano ni arum gachis. Kalau lang abi pin bo aning kan bang son ke lapuan ibu ho. Bagan alam kaya. Aben puan sa men ang pakang panpude sa bagan side Ilopan ta. Sabagan ya. Ang sa sabagan side lo jo ekdom insa rima hedi domi pik anjo. Yo. Ekdom insa rima jui re dora ne mi yodi. Yo. Oh, lepas sa mi do pik lang. Yo. Insa rima hedi domi pik an. Ciyunan ni adalah ang giso kilak oh kasi nang kaduga vita nang line basta may nang lang kami relax ta daksi pa jupan ko popular lasina na ba kasi dambo popular kasi nami tum sa may nang line basta may nang lang kami nogong kutkuti pinina ni talapaan ni chinyo nang lain basta may puno nogong asay na lo kutkuti po adi man ke langsung tado lapian montir hai tado kasi litum takado ka vetum basta may nang lain basta may nang lang tamilo kasi pinya vlog sebang kilaan sige pa juton lo mo next vlog kung le ko chetong turong nang de thank you bye bye.